Rũru rũrũ rwa mbũri kuma kũrĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa thirikari kĩa Impact nĩ ũteithio wa kũnyitĩrĩra famĩlĩ iria itigĩtwo ikĩgiĩka thutha wa mahiũ mao gũkua kumana na ng'aragu na riũa inene Laikipia ya rũgongo. Tulipata shida kubwa sana juu ya kiangazi na kakta hii ndio ametuumiza zaidi. Kiangazi yenye miaka iliyopita tulipata kiangazi ya miaka 4 bila mvua. Ikamaliza mfugo yetu. Mbuzi, kondoo, ng'ombe, hata punda imekosa kitu ya kula. Na yote imeisha. Mifugo zilikufa nyingi. Na tuko na familia ambao wameachwa, familia ambayo ni very vulnerable. Waliachwa kabisa bila mfugo yeyote. Na katika hiyo hali ya kuwa hawana chochote kabisa ya kujisaidia, tumeweza kupata usaidizi kutoka hii organization ya Impact. Hii mbuzi wameletea wale watu ambao hawajiwezi. Na kuliponyesha watu waliweza, nyasi ni mingi lakini watu hawezi kula nyasi. Hapa si mahali ya kulima, hapa ni mahali ya wanyama ya msituni, ndovu, nini wanaharibu pia mashamba. So hata watu wakilima unless waweke kitu kama stima waweze kufenziwa, ambayo ni maisha ngumu hiyo pia. Mũbango ũyũ ũrongoreirie arĩa hinyĩrĩrĩku, akũrũ na arĩa marĩ na mawathe o hamwe na atumia a ndigwa. Tumeweza kujihusisha community lands, wale wanaitwa CLMC, chief, nyumba 10, vijana, watu wa kanisa na pia watu ambao wako na watu walemavu ndio waliweza kuchagua watu. So tumeweza kwenda kinle criteria kuhakikisha yule anafaa ndio ameweza kupata. Kuma kũrĩ mbũri ici mahetwo itanya nĩ atĩ nĩmekũhota gũciciarithania nĩguo macokie ndũru ciao na gũtwarithia mĩtũrĩre yao ya ũrĩithi. Vile sisi imeishiwa na mali zetu, bado ni tunasomesha watoto wetu. Hata kuna watoto wengi huku kwa manyumbani juu ya kukosa karo ya kulipia shule. Kiangazi ndio imetumaliza zaidi. Yenyewe naona kufaidika kwa hiyo. Sababu saa hii tuko na nyasi, maji iko. Tuna target familia 140 na kila community land tuna target kutoka watu 14 mpaka watu 11. Kulingana na population pia communities na diversity yani large community land vile iko kubwa tunaweza kuangalia. So tumeweza kuselect pia tunaangalia. Rĩrĩ no itĩna rĩa mbere rĩa mũtaratara ũyũ ũrĩa ũkiuga nĩ ũkinyanĩre ũbangĩirwo gũkorwo ũgunĩte famĩlĩ itanyihĩire 700. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.